أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى كما أمركم الله بتقواه في آيات كثيرة وكما وصاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقوى وصية الله ووصية رسوله ومعناها أن تجعلوا بينكم وبين ما يضركم وقاية تحول بينكم وبينه. وتقوى الله تعالى هي أن تفعلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه. وقد أمر الله بتقواه في آيات كثيرة في كتابه الكريم وعلق على التقوى خيرات كثيرة عاجلة واجلة فعلق عليها حصول العلم النافع كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أي اتقوا الله في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم. كما علق على التقوى حياة القلوب وتمييز بين الحق والباطل وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كما وعد المتقي بأن يجعل له مخرجا من الشدائد والمحن وحصول الرزق من وجه لا يخطر بباله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه وتعالى nemin ɗo en nemaji tewata e wawataɓe kontude tagore nden fof si moɓodiri kontugol nemaji Allah ɗin hara koyo kala ƴetto seeɗa ɓe gaynata
kono nde yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmaɓen ko moƴƴiɗo e meɗen ɓuri mawde kon fuu e nema ko waɗani en kon ko nema wiyeteɗo islam hare ɗe girti gotan ka ko makko ngun o hana kafirede ka jeyal makko wona ka rewede makko ko bajji o marayi o mara nanɗo min seedi nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko jiyaɗo Allah mo suuɓi o neli e meɗen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu jamme kisi e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɗin kala iwtere ɓawa maɓɓe haray Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri kañum gonɗiɓe ɓe ɓe hulumo yayeji ɗuɗe alqur'anare nde haray ɓe yamira hoore am min e onon ɓe jiyaɓe tedduɓe toliɓe yeeso am ɗo yen huɗu joomi meɗen wono yamiriri en noon e ayeji ɗuɗuɗe Allah subhanahu wa ta'ala ko wasiyi en ko yen hulumo ka kene meɗen e ka gumdo meɗen ɗum kadi woni wasuye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wasiyi en ko yen hulu Allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum woni hulugol ngol ko waɗugol hakkunde meɗen misal muɗum waɗugol hakkunde meɗen e hakkunde konko lorata en yani koye waɗu hakkunde min e joomi meɗen renagol e kala ko haɗi kon e waɗugol kala ko yamiri ko misal wono ko wiyete ko wiqaya wono oɗo ndusuuru ndo wonɗo e mum ɗo nde jullirde ko nde ñappira kon ko ɗum wonata sabu ko dallata en e ndiyam ɗam e nangue nge ko noon kadi woni gerento ko Allah subhanahu wa ta'ala hara waɗali ko Allah haɗi kon kulugol Allah ngol wiɗen ko gollugol kala ko yamiri woɗɗito kala ko haɗi ɗum noon ko yamiri kulugol mo tawatana aya goto e nder alqur'anare nde hayso ko nokku ngoto yamirno no hanuno ko ɗum ɗofte kittine ko ɗofteteɗo mo yeddetake haray kulugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala rento e makko ene mari nafooreji molanaɗi ka gurdam aduna yanke jalɗo e ka lahara yanko jal so tigi huuli Allah ka gurdam makko ɗo taw o yiyay nafaron wawi o awɗo leggal yarningal dankingal haray mo sabbi dinɗe maggal joni noon so tawi goɗɗo huuli Allah subhanahu wa ta'ala haray mo sabbi dinɗe konko o huuli ɗon aduna wala hara o fuɓɓe muɗum Allah subhanahu wa ta'ala yebantamo kanko joni meɗen o holli o takkidiri e hulugol Allah ngol heɓugol maloreji ɗiɗi handejo e jangojo aduna yankejo e lahara yankejo o takkidiri e muɗum kadi honɗum heɓugol gandal neɗɗo so o hulay Allah Allah okkoraymo gandal ɗum waɗi so neɗɗo no faala gandal o tawa e laawol ngol o rewata yo hulu joomi makko o nana yoɓonina min mi ƴetta ɗum alqur'anare nden fuɗɗo jangude ɗum morre ara yammi ɗaano hara ɗe wasiyomo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala ɗen andi imam Malik e makono shakawtu ila waqi'in suwa hifzi وأرشدني إلى ترك المعاصي لأن العلم نور ونور الله لا يضل العاصي. هراي إمام مالك يقول لك إن وكيل ترى هنديك قطن جو إيوي بيعمل من هندم بيدي ورنا بل سمونا غنغال كجال بيدي الله دي جنة تاك يدعو الله تاك دي لو كان هندم كل قول نقول وتاك دي لمودم heɓugol gandal takkidire muɗum kadi heɓugol ɓernde wuurde hara ɓernde ma nden nde waway yiɗude ko Allah faala ko nde waway accude ko Allah añi ko si ɓernde nden wuuri nde yiɗay moƴƴuɓe ɓen nde yiɗay ko moƴƴi kon nde gollay ko moƴƴi kon nde añay ko boni kon si goɗɗo huuli Allah e hoore sooɓe ɓernde makko nde wona e sendidirore gonga e fenande kulugol Allah gol no mannafoore kadi honɗum on tigi yaafante junubaji makko ɗi heefe haa laaɓa sabu ko huli joomi makko ko ɗum ɗo fof ko nafooreji ko kulol Allah mari kon Allah subhanahu wa ta'ala noddi gonɗinɓe ɓen wonni ko ono yo gonɗinɓe
hule joni moɗon kala hulɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗanaymo yolɗede waɗanaymo newede hokkoraymo ɓurtu ɓernde yafanomo kadi junubaji makko ɗin ko Allah jogui ko wona ko lelata ko yaajuɗo yurmede ko yaajuɗo ɓura ko noon kadi Allah no foti on tigi kala hulowo Allah wondema o waɗanaymo yaltirgal e kala sattede nde o heɓi kala sattede nde heɓuɗa kode satti o kode satti ka yeeso ma siɗa hura Allah subhanahu wa ta'ala e hoore sooɓe a fewtimo ittante sattede nde kono no wawi wonde o ittirantama anno faaliranɗama bal ɓe ittirante nafira e mama haray ko Allah foti ɗum ko noon kadi himo foti kañum ɓe huloɓe mo ɓe heɓiray arsike nokku kaɓe sikkira arsike maɓɓe on o iwray kaɓe tanƴinora on ɗum Allah inni waman yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib oɗo neɗɗo wiyeteɗo alqadi aboubacre ibn abdoulbaqi ibn mouhamadou albazar ansari oɗo maaki wo ñande go tawi miɗo makka mi weela tawi heege nden famɗa mi yalti ɗaɓɓugol komi ñaama mi gembi mi heɓaali mi yahi mi tawi sakum hino waali mi hokki sakum ɗum tawi kom haɓɓi mi firti kum mi tawi ko kanŋe lu'ulu woni nder makko kanŋe lu'ulu ɓuri laɓede e kanŋe o inni mi haɓɓi saku hukku mi ƴetti kum mi yaadi ka galle am kono o andi yaaki ñaamode ɓawo andi wona kanko jeyi ñande goo o yalti ko neeɓi taali o nani mawɗo no yeynitira fii kum saku ɗum tawi mawɗo on no foti dirham temeɗɗe ɗiɗi dinar temeɗɗe ɗiɗi kala yiwɗo kum saku mo jonnay won dinar temeɗɗe ɗiɗi ɓawo ari o inni mawɗo yo ɓe yew ka makko ɓe yaari kanko e mawɗo on ka makko o inni mawɗo yo sifo saku on kunno kum wayi mawɗo on sifi ko noon haaniri kala hokkiɗo yo sifo ko honno ɓokkum kum wayi mawɗo on sifi ko woni ka sakum kon no wayi mawɗo on sifi o ƴetti o jonni mawɗo on mawɗo on ƴetti dinar temeɗɗe ɗiɗi on jonni mo o miiji si o jaɓi ɗi hare o ñaami ko haananamo himo weela o muññi dinar temeɗɗe ɗiɗi mo jaɓaali o inni mawɗo on duumi e an yomi jaɓu o jeeɗinmi jeejande nde famɗa mi sali jaɓo jonti mawɗo on mboɗi makko ɗi e kanŋe makko lu'u ɗen mawɗo on hooti woni e ɗen balɗe miɗo yaha e nokkure min ƴawi e laana mi yahi ka laana min buy mi yahi haa ka nder ndiyam laana kam fusi yimɓe ɓen maayi jawle ɗe yeebi ka laana kono min Allah ƴewninmi ɗon e peccal gol e peccal laana kan ngal peccal laana ka yaadi e an haa e nokkure nde mi annda e leydi ndi mi annda mi yawti e ndin leydi ndey ka juulirde almasjid baytul muslim mi yehi ka juulirde mi nanndi miɗo jannga alqur'ana mi janngi ɓe wonɓe ka juulirde ɗum fof ɓe armi mooɓi e hoore am ɓe hokkorinmi ɗon jawdi ndi famɗa e kaalisi mi jaɓi mi welti mi yetti joomi am mi yii toon ɗeri alqur'ana no seekano ɗiɗa ka nder juulirde mi hoccitidi mi mooɓitidi ɓa mi mooɓitidi ɗin ɗeri ɓe lamdi miɗa waawi windude minni miɗa waawi windude ɓe newa min adde e paykoye amin foye windanako o watti jannude fayɓe ɗon tawa ɓe weltori fii makko lolli ka saare tawi ko neɗɗo kadi faamuro deftere Allah nde ɓe inni jooni ɓe mari ɗon jiwo on no mari ko wiyete kon aduna ɓe faala yo o jommuno ɓeni o mari aduna ko noon ɓe windiri o inni o faalaka kono ɓe jeeji ɗo e jomdugol on ɗon jiwo ɓe duumi e makko tawi o wonda e sonnaajo tawi jiwo on mara ella o jombi jiwo on ɓe wondi jiwo o mari ka makko tawi mo haɓɓi kun sakum sifa kun sakum kun o hoccunoo ɗon haɓɓi gadande jiwo o
o ɗurni jiwo kono e nder wullitanɓe ɓe landimo ko honɗum tawi o ɗurnike oɗo jiwo tawi o jaɓino jombugol ma o sifi kun sakum kumo yi ka dande jiwo on ɗo o hoccino waytay kum ni so tawina kankum ni ɓe landimo fi makkum o sifi fi makkum ɓawa sifike fi makkum tawi mawɗo majjirano ɗon koye ndin leydi jeeya o sifinoke fi o neɗɗo hokkiro kum sakum ɗo e ndiɗo leydi tawi o jiwo ɗo ko ɓiɗɗo on mawɗo ko kun sakum ɗon mawɗo on no faala sifa o neɗɗo ko jombanamo ɓiɗɗo makko ɓe ndimo mawɗo on ila ñande o seeduno e o neɗɗo mo torade Allah yo Allah kormo sifa o ko jombanamo ɓiɗɗo makko ngara ko huɗo Allah subhanahu wa taala o inni o jomdi on sonnajo on heɓanimo ɓiɓɓe ɗiɗo sonnajo on faati o roni jawɗi ɗi kanko e ɓen ɓiɓɓe ɗiɗo neeɓi taali ɓiɓɓe ɗiɗo faati o woni jooma jawɗi ɗi yo Allah waɗi ɗum huɗoɓe Allah subhanahu wa taala haɗa huɗugol Allah ngol ina waɗa sabu wonde ɗi heɓira arsike mum nokku ka o sikkira wa Allah subhanahu man yattaqihi an yajal lahu an yusakhkhira lahu an yusahhila alayhi umura dunya wal akhirah qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa qad amara Allahu al-ibada an yattaqu haqqa tuqatih hasba taqatihim fala yatruku taqwahu wa hum yastati'una qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمعنى الآيتين اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يتقي الله دائما على أي حال وفي أي مكان وفي كل شيء قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت بحيث لا يتظاهر الإنسان بالتقوى إذا كان مع الناس ويخالفها إذا غاب عنهم لأن الله مطلع عليه في كل أحوال. سكتدل أرى سبقه لي الله نيونا نايم والحال مطعوم كلك أول ونيونا نايم قلنا مقعدنا ينقو جنة الآخر ينقو الله هلك القرآن kala hulɗomo o waɗanayimo fiyake makko on fonde weende kanko Allah subhanahu wa taala yamiri jiyaɗo ɓe ɓe hulumo no haani hulirede noon hattirde no haani hulirede noon woto ɓe accu no haani hulirede sina hara ɓe waɗay ɗum e aya goo Allah holli hulire Allah no hattiranɗo o ɗe ayaji ɗo ɗiɗi ɗe seeda koɗe gootum haray ɗe woɗa nattiren oɗa mastata'tum nattiren mo ka feɓu taw joni sayi woni an a wawata lotade longal mari barɓeji ka ɓandu ma an ko tamamu ye on woni mastata'tum ma o si tawi ɗa barmi ka koyɗe a wawata salligade an ko tamamu ye ma on woni mastata'tum ko ɗum attanɗa amma ka banngal accugol piiji harmuɗi ɗi e waɗugol yamirari ɗi ko haqqa tuqati ko ya waɗi no hattiranɗa wawide mum fof na yaɗum ɗo a wawata nelaɗo maki sallllahu alih w sallam yamiri e jiya ɗon yo hulu ne Allah subhanahu wa taala daima e kala alhaali mo woni e kala nokku mo woni kala nokku ka wonɗa e kala alhaali mo wonɗa remina huluɗo jomuma nelaɗo maki ittaqillaha haythuma kunta hulu Allah ka wonɗa o si a yi ɗo yahi Asie andu ko an kadi ka won o Allahji wonnoɗo ga ko woni ton sa yaari Amérique andu wonnoɗo ga on ko woni ton sa yaari ka Forowa andu wonɗo ga on ko woni ton ko Allah goto on ina ya wonu ga wonda e peewal yaha to wona ɓoyliɗo lamɗo goto mo jindayno tawi ko lanɗo moƴƴo mo ƴewto laamateri makko ndin ndara ko homɓe tampi ko homɓe weela ko homɓe nawni o jindi o yahi har e nokkure tawi o ronki
o yiɗon leggal marungal ɗowdi kanko lamɗon o jooɗi kadi leggal ko fowti o yii suka marɗo damde yekkunde ɓandu makko ɗum no foti imo wondi e dammi fayɗi laaɓuɗi ko gandi nokkeli goo ɓe loota e dammi ɗi tawi ɗi laaɓi ɗi haari o lamdi on ɗon suka o innimo o faala yo yeeyimo ɗo dammol gooto on suka wi ɗi dammi mino mari jom wona min jeyɗi mi wawatama yeeyude ɗi o inni joni noon jom majji reenaayi o inni ko gonga jom majji reenaayi wo joni si mi yeeyi mi yeeto jom majji honɗum wo yeetanamo bonoji ɗi ñaami jogina tika buruure wo kono goɗɗo gono reeni en ko wona jeyɗo ɗi on jeyɗo ɗi on jeyimmi geyma on no reeni en ñande tawi o darnila yeeso makko mi yeetomo honɗum on say jooma dammi ɗin suka jogiiɗo dammi ɗin tawi ko jiyaaɗo gollanowo goɗɗo on say o seytini ko o lamɗo yeetinimo o yeeyimo ko o jeeya kon ko hacci ɗo lamɗo on hooti ɓaawo yahi lamɗo on ƴiwtiri ɓaawo makko jokki laawol haa ka o naatoyi ɗo o yahi o yiidi e koohoojo on pay ɗum aynowo dammi o innimo miɗo faala ya yeeyam o suka maaɗo e dammi maaɗo tawi jooma dammi ɗin no anndi ko lamɗo leydi ndin on non kono gollowo on annda ko lamɗo on ni o innimo an o lamɗo laamiɗo ndi leydi amen fof a seenata ko haaka amen ɗo e haaju on haaju ma ron ka huntaade ala e dammi ɗin ko an jeyi suka an ko an jeyi mi watti e soytuma won wiiruɗaa lamɗon inni ƴetti dammi ɗi okki suka on o inni an suka on ittude hannde ko a dimo arindi dammi ɗin ko an jeyi holɗum waɗanimo ɗum ɗo ko hulugol makko Allah subhanahu wa taala o hetti hoore makko o heɓi jawdi sinno hara o jamfino o yaka buuro o heɓa junubu taw ñande galgal mo mari dongal ngal o rondoto hara kadi heɓatama min ɓe jawdi nelaɗo maki ittaqillaha haythuma kunta hulu Allah kala ka wonɗa neɗɗo woto o feññi peewal e nokkeli goo ma el haaliji goo so woni feere o lundo konko o feññini ɗon yo anndu Allah subhanahu wa taala ko rentuɗo mo ko ƴellitiiɗo e makko ko humpitiiɗo fi makko ayuha nnas وهناك أشياء أمر الله أن تتقى منها الأرحام وهم القرابة قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها فإنها مما أمر الله به أن يوصل فصلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة ومما أمر الله سبحانه أن يتقى النار قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقودها الناس والحجارة قال أوقد عليها 1000 عام حتى مرت و1000 عام حتى بيضت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها واتقاء هذه النار يكون بالتجنب الأعمال التي توجب دخولها ومما أمر الله سبحانه أن يتقى يوم القيامة قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون روي أن هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الأمر باتقاء يوم القيامة الذي يحشر فيه الخلق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد أمام رب العالمين بمجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها واتقاء هذا اليوم يكون باستعداد له بالأعمال الصالحة
والتجنب الأعمال السيئة وتذكر دائما وتذكر ما يحصل في هذا اليوم يا بالكتب هراي نكون الله يمري يرنت مودو مجيا مودو دو انتم ماجي den siɓɓe ma ɓe ɓattodirɗa ka enɗam wona yumma gotoɓe maɗa baba gotoɓe maɗa bappiraɓe maɗa kawiraɓe maɗa yayiraɓe maɗa enɗam maɗan Allah yamiriya jokkoɗa enɗam ɗam Allah subhanahu wa ta'ala waɗi waji jokkagol ɗam o harmini taƴugol enɗam ɗam siɗɗo ma on so hiwrotoma hiwromo so hiwrata ko ma hiwromo so yahay ka maako ya yaw ka makko so yaata ka maako ya yaw ka makko so okkortama okkormo sa heɓi hay siko famde so yaata an wota waɗu ɗum a yaw ɗum woni jokkugol enɗam hara jokkugol enɗam ɗam no mari baraji molanani no taɓɓidira heɓugol aljanna kañumol enɗam ɗam no kambana no kambirana natugol yiite enɗam taƴatake haray ɗum ɗon alqur'ana holli enɗam nan ko jokketeɗam sunna holli ɗum dinaji ɗin fof no fotti enɗam nan ko jokketeɗam no toon kadi ko Allah yamiri yo rente e muɗum ngeeɗo yiite Allah yamiri e rento yiite nde yiite ngen ko hulɓininde ko hande rentede e muɗum nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe jangi oɗo aya واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة للكافرين emaaki njeeɗo yiite nde huɓɓaama duuɓi wuluure haa nge wojji nde huɓɓaa duuɓi wuluure haa nge rawni nde huɓɓaa duuɓi wuluure haa nge ɓawni duuɓi guluuji tati nde huɓɓaa hay si tawii ko gollooɓe ƴetta ɓe golli haɗa ko duuɓi 50 ɓe golli huunde tawa nden fanɗam si taguɗo leydi asamanu nder balɗe 6 holli en yiite nden ko duuɓi guluuji tati nge taga ndeno haa nde rentete e muɗum hara yiite ngen ko ɓalewe kilo ko niɓɓe ɗuge kadi ɗenɗe majje on kadi ɗenɗe yiite ngen wona ñifooje nde yiite no haa nde rentete ko honno nge rentorte e majje ko woɗɗitagol kala ko Allah haɗi kon ɓatto golla kala ko Allah yamiri kon Allah subhanahu wa ta'ala o holli e rento e ngal ɗo darngal firoɓe alqur'ana fuu no wi'i oɗo aya sakkiti jippaade fillaɓe wonta ko oɗo na sakkiti jippaade wattaqu yawman turja'una fihi ila llah hule ñallal nde ngal hutatiɗo nge muɗum Allah subhanahu wa ta'ala kala wontiyoɓe ton ɓe ki golluno hay goto koñatake o aya no hulɓini o aya ko tawa ko aya de hulɓiniɓe si tawi woni a rentaki e gollugol ko boni a gollani ko moƴƴi a ruttama ka joomi ma ɗum wonani so jane ñande tawata tagore nden fuu ko moɓɓodede e hollande wotere attanoɗo tageede on e sakkitaɗo tageede on fuu mooɓe e hollande wotere yeeso jeeɗo tagore nden ɗum fiyoɓe yoɓe golle maɓɓe ɗen so tawi woni nden ñande a mooɓama ɗon tawi golle ma ɗum hay ko riba gollirayno ɗa ɓa no woodi buy fi riba on woɓɓe faamali woɓɓe jaɓaani no woodi buy tawa feere ɗuuɗa ɗum hatta ɓe ñawlora riba kono si ɗum woni milliard ji ɓe ngari noon tun gollata ko ma ɓe ñawlo ka banque ji ma ɓe ñawlo woɓɓe ko tawa ko riba haray riba on koko gele ɗum min mi anndi nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki riba on no fecci pecce 7 ɓurngal fanɗude junurɗungal e riba ɗum kasa so goɗɗo tiggi yumma muɗum joni noon si tawi ɗum ɗo an ko fii heɓugol mbiɗo piindi hara ɗo joguino ko wuura ko fii yamganagol ronoɓe ɓen
yeeyirɗa diina ma kam fiyo woɓɓe wuuru an lettoɗa harayna ɗum woni hakkille hara komi wasɗoto hoorina e wona siɓɓe an toliɓe ɗo tedduɗo ɓen ko yo rento e gollirgol riba cheytane no boni tawi a darɗoyama yeeso Allah tawi golle maɗen ko riba golliraynoɗa ɓayno woodi jama buyi wonɓe ɓe ñawlade tawa ko riba ɓe ñawlirte ma alhaaliji ɓuri wonde gollirede riba hiɗe gandi ka sensugol kadi sensoɓen kadi sensugol ngol ko hunde daƴide sensugol no daƴi kono noon yo wonde ɗi jangɗi fi sensugol so sensa ta goɗɗo wonatu e sensugol o anda ko honno dagorta ko honno harmirta ɗen geli sa ƴetti euro ma dollar ma CFA ma kala wonɗi ko wona mbuuɗi e wono franji men ɗin ma goɗɗi ko wona ɗin no selli ko ɓurdidi noon haka faala ɗo siɗon faala ɓurdidina haka faala ɗo kono noon ko taw ko yadan bi yadin ha an bi ha'i ko jonne ɗon jonnama ɗon si goɗɗo waɗi ɗo joni $1000 mbiɗa faala franc innawa joni nden artuɗo ɗiɗo nden aroye ha arami konti wonɗi ɗo ɗin a acca ɗon hara en golle riba ko jeeɗo handi woodi e sensoɓe ara ɓe anda ɗum haray ko watta ngol yiɗa gurdal ɗan juuta mayde nden no arde ñande fini weeti o ina ɓurtude ɓattade gaburu on hay siɗa ɗaani hara ɗa ɓattade gaburu on hara ɗa ɗaani a tawa iɗa yawde haka tawa gabu ñande o ñande a mara ko waɗata tawa on ɗon voyage ma ala e laataɓe joni noon ko on ɗum mi yaɓete hoore on hono ko yen daaruɗo golleten kon renta koɗe ngalɗo ñallal ngal darotoɗo yeeso joomi meɗen tawa hay goto yeddowo ala ngal haani rentede e muɗum rentora e muɗum e gollugol ko Allah yiɗi kon e acca ko Allah haɗi kon ko on ɗi kadi heɓata kon marɗo buy o marɗo seeɗa o yo gero wona goɗɗum ɗum yeeso yo gala gollowo yo gero avancera goɗɗum ngo yeeso makko fii ko tawa e janngo ko hande sahabaɓe nelaɗo sallah sallam kamɓe ko noon ɓe warrayno nde wonno yaade e suudu goɗɗo yiya tawa suudu no laaɓi koy inna konɗo ɓiranji moɗe mon ɗo woni wonna yiɗi e galle ɗeya galle to galle wonde o faandi galle ɗen kala fara ñande goo ɓe yogaɓe moɗodirno ka yeeso suudu kaaba ɓe pooɗodiri e nder makka fof ko hombo ɓurata hokkude nde lande noon ko hombo ɓuri marde fewdo o saayi ɗum ɓende ko hombo ɓurata hokkude ɓe yewta fi yimɓe tato goɗɗo goo wii ko Abdoulaye bun Jafar goɗɗo goo indi ko Qays bun Saad goɗɗo goo indi ko goɗɗo ine Uraba ɓenni ko ɓeyrota ɓe pooɗodiri on say ɓe indi mo kala meɗo yeyi kamo wino ɗokka o ndaara konno o waɗantamo ɓe hewte ɓe indi a waya yeyi ka oɗo honno wiyete Abdoulaye bun Jafar o hewti o tawi wayano ƴetti bagage ji muɗum waɗi ka hoore ngeloba mo watti kaafa o fottiti yaadu o inni mo min komi miskino miɗo waɗi ka maɗo miɗo hoolori Allah miɗo falaya wallan komi wallitoro o inni mo miɗo fottiti voyage mi mara ngeloba sina mi wona hunde ma suudan sina ko yiɗa ka hoore ngeloba o hay o toni ko ngal waɗi ka ngeloba o itti ngal o jippini ngal o jonni o ya ngeloba ma e kala ko wonno toon ko wonni ka kaafa ɗo no mi jeyaka siko min jeyno ka mi jonneteno o jonnino ko mari ko ma hawtini e muɗum ɓe yeɓe tawi hombo o wiyeteno Qays tawi Qays ɓe yehi ka Qays tawi on no ɗaani ɓe tawi ɗon gollowo makko yani jiyaɗo gollowo on daari yeru kaalisi ko wonno ka suudu ton gon fof ƴettide jonni toriɗo ɓawo jonnimo o inni yaada e kumpaye kum ɗo ka geloɗe ɗi humo ɗo ɗon ndaara ko hawran ma o kadi ƴetta woni wawata findinde oɗo kohojo an fiiɗa seeniɗo e haaju ma ko ɗaani kon no mawni en ɓuri ko tortoɗa ko joni ko ɗum ɗo woni ka suudu ga si ɓuri ɗiɗo ka suudu ga kadi mi jonneteno
on say qays finoy ɓaawo fini o yeetimo odorotoɗo ariɗo on say odoro makko seytini wo a findinaynoɗa so a findinoɗa mi ɓayda koɓe ɓeydanama a findinaliɗa si a findinanno koko waɗanama ɗo min mbiɗa ɓayda ko ɗum ɓe ɓeydanama ɗo o seydinali ko hokkorimo kon kono hande min si goɗɗo ari ka place um amma ka place woɓɓe goo torotoɗo kamba ɓe semmila rawdigi yalti golle nde ñande ɓe yehi ka oɗo neɗɗo wiyeto Uraba tawi oɗo neɗɗo ko neɗɗo bumɗo Uraba ko neɗɗo bumɗo wonno tawi mo yawde ka juulirde mo wondi e jiyaɓe makko ɗiɗo mo waɗi junngo makko ngon e oya mo waɗi junngo makko ngen wayde yawde ka juulirde oya inni ka mami ari hara ɓe ɗuuɗiraka miɗo faala ya ittanan mapere miɗo mari ɗo wonnama sabu mapere ande ɗi o sifanimo ande makko nden Uraba inni o weltori seeɗa e makko wonni a taw mi maraɗo jawdi andi ko ɓeydi ɗo ɓe yiɗa ɗo haray ɓeeɗo ƴettuɓe yaha oya inni mi ƴettata ɓe wommanaɓode wonni sa ƴettani ɓe mi rindinayi ɓe ɗo ɓe yaha hoore makko sa ƴettiɓe a jeeyi sa ƴettani mi rindiniɓe fof mamum ɗo holla dara hande kadi ƴittude ɗo sa ƴettiɓe a jeeyi sa ƴettani ɓe rindi oya ƴetti jiyaɓe ɓe yaadi e muɗum Uraba jogiti haa ko jardin on haa mimoy ka jogirde ɓeeɗo no faalano aljanna ko sifa on faalano ala koye madina fotto hakko aqulu qawli hada astaghfirullah wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يكي سبحانه وتعالى لن سير من موضوع الكاف ومرا يوم ومرا نندو مرا كفر إلى كفر تلك الله سبحانه وتعالى يوقر البيت وورد ara jeya Allah subhanahu wa ta'ala yami yorente mun ko ɗi fitinaji kala ko te fitina kon fof Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri yorente mum fi honɗon ɗi boneji wona ɗi waɗeɗi hande siɗi haɗaka enen fof kala yeru ko andi kon ko bone mo ɗowa haɗude si boneji ɗin haɗaka si lettere ari ina bonnoɓe ɓen tum ɗi memata ɗi mema e bonnuɓe ɗi mema e bonna ɓe bonna haray boneji ɗin no hani haɗede qala taala wattaqu fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab ay ittaqu fitna يتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح ولا تقتصوا بإصابتها بمن يباشر الظلم منكم بل تتعدى إلى الظالم إذا لم ينكر عليه. عن ابن عباس أنه قال في الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقتلوا المنكر بين أظهرهم فيؤمهم الله بالعذاب. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة بأن هذه الأمة إذا لم يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر أمرهم الله بعذاب من عنده. وهذا الوعيد يتناول كل من علم بالمنكر فلم ينكره ولو كان بعيدا عنه، فكيف بمن يترك المنكر في بيته وفي أولاده يراهم يتركون الصلاة ويقرهم على ذلك. هذا الله سبحانه وتعالى holli rento e fitina e boneji ɗin sina ɗum si fitina on ari o heɓata bonnuɓe ɓen tun ye huru lette Allah ɗin hulɓini si tawi boneji ɗin haɗaka ha lette ɗen ari mema e bonnuɓe mema ɓe bonna mema toñiɓe mema ɓe toña. Ibn Abbas ko fanda e oɗo aya ko wota ko boni ko ñinne si ñinnama si lette ɗe ngari ɗe huuɓitay si ñinnama Allah addanayi jama o lette. alimako dinaɗo sallallahu alih w sallam
selluɗi ɗuuɗuɗi fi yamigol ko moƴƴi haa ko boni si ɗum waɗaani ɓe maaki wondema Allah huuɓintina jama o lette ɗum ɗo waɗa ko kamba mawɗo jooni noon ko kala ka yiɗen bone en koye haɗum kala ka yiɗen moƴƴere ɗen koye yamirde kono jooni woodi woɓɓe goo ka suudu maɓɓe ka salon maɓɓe ɓe wawata haɗude ko boni ko moko ba jooɗo to ka suudu makko mo joɗɗini télévision wigi 50 écran mo joɗi télécommande ɗo ko kaani kon ko ñetti kon ko hulɓini kon kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe ndaarida noon ko an woni newɗe ɓe si yama yawti nene maɓɓe kadi ko noon gerdantama ɓe wowa ɗum ɓe wawa ɗum kono kadi woniri iya ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen bandiraɓe ɓe maɗa ɓen ɓe watto taw ɓandu maɓɓe ɗum suumaki ko pantare moye seeru koy ma dolo koye daɓɓoy ma jipon moye daɓɓoy ɓe yawta hara hiɓe wirti hara ko an halfina ɓeɗo ko a lanɗetero fi ɓeɗo ñamde wawana hoorema kono kadi tawa e galle fo galle ɗen ɗo ɗe woniri tawa ko yimɓe ɗiɗo woni juuloyoɓe ka juulirde e nder galle ɗin fof tawaɓe yiya ɗon ɓen ɓuureɗen juulata ɓe janngata diina tawa ko on ɓen ɗon woni ɓen wuure maɗen a yamirta a haɗata ya anndu ñamde darnaɗa yeeso joomi ma ɗum Allah inni yen hulu ñamde ruttote ɗin ka makko ko yen rento yamiren ɓen wuure men ɗen e kala ko yiɗen boni ko boni konno waɗe wa mimma amara nabi sallallahu alaihi wasallam bittiqai الظلم والسخط فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وغيره حركة تمر من الله نبي صلى الله عليه وسلم بيامري أن يرن التوانية hande nambaraji boyi hino ka leydi men ɗo e ko wona ka leydi men ɗo tawa ko pooliɗi haa ɗi hewti jama on yimutini jama on haa ka tinde haa ka dande ko tooñe ɗen ko hunde harmude tooñe ɗen ko hunde pootore lette tooñe ɗen ko ni ɓe wontanta jommum ñande dalngal ɓe maaki rente e tooñe ɗen ko ni ɓe wontanta jommum ñande dalngal sene ka justice meɗen ɗo ndaaron herɗo ñaawoje ɗen ndaaron ko yimɓe tooña naɓa goɗɗo sooda ɗo teere mum o deɓuri haa sooda teere mum ɗo o wonda e makko duuɓi sappo heɓanno darnira o wonda e makko duuɓi sappo jo heɓanno darnira goɗɗo wara jatta ko ñande wotere soko yama kadi watta ɗo tooñe ɗen no ɗuuɗi ka leydi men ɗo hiɗe ɗuuɗi tawata no wayi ɗum wa leƴƴi ko jani ɗi ñamata sokiɓe hare ɓe maaki ya rente e tooñe ɗen ko wonanta jooma muɗum ñande darngal ko niɓe ñande darngal non ko raɓɓa ko jalbeende ko ɗum Allah wi to rabbana attimim lana nurana waghfir lana kala mo ala nden ñande jalbeende tawi ko niɓe haray holli kanko o perdi ɓe maaki ya rente ko wiyete kon ndereran kaako faale ɓurtuɗo e yelaaji mawɗi ɓe maaki on o ndereraako ko ɗum halkuno adiiɓe en ɓen ko faale on ɗuuɗiri ɓe haa ɓe warindiri haa ɓe hippindiri ƴiiƴe haa yoga e maɓɓe barmini yoga e maɓɓe ɓe maaki hara ye rento e ɗum ɗo ye rento e duwa tooñaaɗo haysi ko keefeero hara ko keefeero a tooñiimo si o torike Allah subhanahu wa taala Allah jaabinanaymo haray heedoode ala hakkunde tooñaaɓe Allah subhanahu wa taala so o torike ɗum jaago haray rentoɗen e tooñe en torike Allah subhanahu wa taala tooñaɓe ɓe yo Allah fewnuɓe tooñaaɓe ɓe yo Allah jontuɓe gongaji maɓɓe ɗi torike Allah subhanahu wa taala aga ko foti e yen toro jaabanayi yo Allah hokkore ɓurtuga leydi men ɗo yo Allah hokku hen ɓurtuɓerde yo Allah hokku hen aljanna firdaus yo Allah moƴƴinan en laamiɓe ɓe torike Allah subhanahu wa taala ka toñoɓe yo Allah fewnuɓe ɓe o fewnataɓe yo naɓuɓe kaɓe loloyta jomɓe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر فاجعل كيده في نهره واجعل كيده كائدا عليه. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.